padne krv kako bi rekli, evo vidite u kakvoj mi zemlji živimo. Ovaj skup sutra je sasvim sigurno skup visokog rizika. Jer vidite, ko nama garantuje, Aleksandra je stručnjak, psiholog, ko nama može da garantuje da sutra tamo neće doći još neki psihopata, kao ovaj iz Mladenovca, ili kao ovaj dečak sa Vračara, dečak masovni ubica. Ko nam garantuje da neće da dođe neki novi psihopata? Ja apelujem na ljude, zaista apelujem na ljude da ne idu na taj skup. Ne zato što je to... Inače je to moda, da znate, to je moda da... Zašto se dešavaju inače ta ubistva po svetu? Jer žele ljudi da budu na društvenim mrežama primećeni. I onda on namerno izvrši ubistvo i kaže, evo me sad sam glavni. Ja mislim da mi zajedno treba danas, večeras, ko ovo gleda, da zamolimo ljude da ne idu tamo. Ja molim sada režiju, ako je to ikako moguće, da vrati onaj prilog sa gostovanjem predsjednika Vučića u dnevniku RTS-a. Evo sad dobijam jednu, da tako kažem, primjedbu od gledalca. Kažu da je scenografija u studiju RTS-a bila vrlo neobična. Pa dobro, to je njihov problem. Šta se to nas tiče? Da su neki meci bili upereni u predsjednika Vučića dok je sedao. Meci? Meci. Da, evo pogledajte, imam ja taj snimak. Pustite, ne, samo pustite neki kadar da gledalci mogu da vide. Da, možete sada. Dakle, da li smo preterali sad? Sad neko će reći slučajno, ali ovo baš i...